n'ebindi binge nigobare ase nyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza ekorokwa bono Aliza Plaza room nambe miyemo na isano na ibire imeyo muchio busongo wosoba keresimi ase namba enoti isano na ibire enoti ayemo isano isato isano na isato isano nemo inye ibire gose enoti isano na ibire enoti ibire isano nemo eyemo enoti isano na isato kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Konsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nage kokera na murenga rumba go ikabone koru in a unique way egonga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho muri ribono ntobe toko tal aseme bogani au mibogani au tobe toko kora chisho chito kuru aseme bogani onye kobwana ne mo bogani yogo na bogo kora ki na bokori kagari simwese namba nerega wewe so akesimi obuki nayo obuki sokora cha somo bogani yogo tokore rumba live rumbe nkongu rumbe mbo tobese kusuka na mwentenda ko tebi aseta yora manye bintebi ya aguno to tokore jeba mojembi wayo aguno to kwanira over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri au kusechi band au ekunga rumba out do hey Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Litukobano neri ichuma kitariki nkianda muthini wa gatano mu mwaka wa 2023 umuroberio nobosera bwenka uko yakira litukire ichuma botambe ujaga gisebere cyamaroba bambaga kinsiseto karotoko bana pastor use bishop cyariza boke asomoroberio yo ekerenga yeito no korosa chinga cheito na korase cyabunekire twagisona atwakirosi cyabwenera ekyagera karotwanyito monene ekirara irane onyora chinga cheito mbuyakire ekirago jo tutaburire ndanyore na bantu mbatana negede bishop no bakorate arende na umutekaro jo kuiruna gutaburira yo mambanya yo matigare agirende we katurebe kange ekerotu wana ine ase chiama tejetu ase family chetu mo na kwale ni kianda gikomi osoime yumuroberio ase jinse jiga mpaka chinse to chiabono botukuyona nandora ase mo mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boy sense ya YouTube ni otokotoka Ndizi TV News boy gona bogotonyora ali sense mo onsemo ya YouTube sense mo ya Twitter @Ndizi TV News boy kerenga kiao genda kutuma gutira ase namba eyera screen yurabu 0792 192834 boy ngo gatuwa kubolina gesatu agajage to muroberio yo ayeko abere ko tobwate na boto tenga ki muroberio ko konyire nakyo kwagajire ki familia gose kibwa matebwao amo ni familia mende ko kwana to family na bana omugaka no mongina boy go no bwata abairi ndu no bwata nyoko biara no bwata iso biara abairi ba bakerenga njiro bwata bakoyo no bwajisemo metena bakonyana na abairi mbeta ine no bwa matemboyo bya kana bodo tenga kyumuroberio ko konyire yose twagachagete umuroberio yo ange twarajire metinyara sukirti ngonyora metinyara ikyara twarabeire ma asomoroberio bubosire ganda bisho bwarato kwanya metenturara nere weekend mana go jinje ngorandra mura mangana maya ngorandra mure nsakya lakini bisho bwere ngora bale weekend mana andi buya eroja namageni bisho karibu sana anje nabakwanirie andonsi ase motorigereretie
na nitha yote banga ne marago bengi ya ichuma ya kabire asumutinyo star na bodro chenga mbure ya atwa mbure ya atule kuno gosenwa ina arama ya nachire na because na acha mbure gotwa na kioro chembe kereteiga ligoto ko danga segusi na ando se mbure ya atule mere ko nyaka bumbi gaso ireiga oni nyasaye ngo charo ika na hero kyo gosenwa kwae because mbure no gosenwa igo twabarigani na ende ase umurobiri yo bubosera bwenka ase kirenga kina kurutwa kachagete I think twara chakira matuko kujimaega twakechisabu tumanyangandi twachagete lakini ende kurutwa kachageta monaye hoteli ya retail hoteli ya buga bano balise mukunywe chai inki murobiri yo bakonyire amashabiki onspi bali mwabere muko tumachi message eno na ni mwatomento moyanga ki amaene twagachikirega busera bwito bwaberega wamate bwito bwaberega egento mwegeire na ni mwatotebinga twegere keneke ali mokotomenta chinguru nesimienderia nene watigati mento sinera nyereta myombiesana kwa nyoiri nyereta ande ibishobunga kiwiki yarenge wiki yaberengia wiki kuru yakachagete wiki yaberenga kina matanga abuchire matanga narenga ali nyabigege se mwiri bomongino naria na otwarenga ali nyabigege so rinde bona amatanga na roje muna twarwita ali bogirango kugenda amatanga bona abeire kirase naenda matanga narenga ali bonyando chinse mo jabo njali alia se mo sekondari kwenigwa so amatanga abeira mange lakini toka tabanga nyasaye nomuya ya kire gyons nyasaye na maite hamingi kiagarina na matanga bishobo ichuiriga bona egendo nkoranga na makweri abeira mange makweri abera mange maite no ninga kiri ya corona yale koro ngabante ba ukumono lakini mbona abantu baguna bange mbali ngenjo ne libatari gutangazwa lakini abantu ngukubale asingenje kana kuru magena igoro tobenete ne mesabare ne musabaro yogweta nantu kaumiro yonde uroje inguchi magena abale kwa nende gusenguchi sei nurogoro abale kwa ndago kitutu sauti uroje gombale ngabantu bagutukutwa ase ichumeyemo bantu ngukubale abantu ngukubale nemero beringo korekere keri tukwe ichuma kegara tugutumengora yitukurwa ase muroberi oyo bubosera bwingana karogo cyari tukire icyuma abantu mbaenia abamu abo bari babanyorire yeto tumengora yayito cyase bari mwensi mwabata amatanga tukorero tuko basabira nyasaba bwere nero kurobare mu dumanya abantu naturobare mu entokurumna buri manara rwe ntokonyana nasabe saba bwere nanda babare mu bari batigiro kintakana baburaka batigirwe na baburakano yondo baburakanto bwate nabatakana ntubwate abatakano nabo abatakano nabazaja nababuraka nabana chintakana munabona mete munabona mongino yo otugutumia 88 egabwata abachokoro 28 na bachokoro 15 bono yigo chio yibono uno koraro kuya lakini bono mete miaka abanda baukwe miaka meke umuntu bose miaka 50 no ni sikistyo mete no mondo moke abantu munabona yo tugutwali bunyando mangaro nabanda bake so namutoko sabanga amakweli abuchire sana mwanju muriri twatumire ngora yito kontu tukware somoro beri bobosera bwenga asiritko rero ekero tugendete kumurekera amangana ao bone gento karangeni atutebi ngoto bwate tinero medra gonya kuri nyumba mwao eno muri no mongino usino na bana bao kusina ebie kore ikiana bego chance yo ba ebiega nane na bego chance mobe ne amate ao ina boto tebina sumongena no mogako mate basai ba ko gedumne ke basai bana bari gorigeri bari manye kiara bone singe njoko bakwanira tole eze yabena bara ko kiara korosi bari ji family ja samatko alebozio yo manju bana kware ni kiandege komi na bisho ba tebiri tukora jagrachi family yane ferista no marathon walba digere boxi na ba kirimbi mo kiara ko bosera bobe era kwa netio mo kwa dio mo ngena rosio mwana na rogoro kwa nigeri kare kwa mo kwa ni rago seka so nigeri ni mate sa karanze bono ngo sekali mwana sheba no mwana junior so ngo batebi ngana inu asemole kiboko
Bia sana Bishop bono ndagito nando nyo kwani abantu akenda te simie yeri sawa SMS nyorane simie ngoreta ni libone kolige kwani so lende to kwani enda abantu bonse pibe kanisa se ando se mototegerete mabange nkorora muri mno yo minto nyata kuruga lige sonso yo minto nyata kuruga steni miwa abantu muri amashabiki mono kurigerie muroberi yiga bate binganya sai numuya yo minto pasani abantu bakurigerie muroberi yo mono ntwarenga mona egariria ndirio ndonga matanga so togotebanga abantu abange babere bakurigerie muroberi chinsemo chia magena chinsemo cha Kisi town chinsemo awao ntaite kubatebinga mwabeira mashabiki amaya mwabeira bategeria baya because kare toko soiga etokonyora muri abantu abange sana mukagende to muroberi yo etokoteba na intwenga tigenya saba siseni mono ekere toko endera mu mete korosyo bosera teligendo kerais amangana tukukwana na mangana kwagaja amangana tukukwana na mangana bwate foundation foundation yeye ekere ya chakire kuru bosera yamana goche kanisa na watu atebeta ngobosera uja kurunyomba wamana gocha pake kanisa na ndi bwagenda saba amate bwagenda se ground ndene lyobono bosera bwamana kurukubosera iya bia sana ono anyeretire no erega ikomonji muri genda kutume SMS yao gwetira sinambe yo tutebinga kibosera bole anene bisho abantu abange ebangori wiki yiga na twarenge bagatebona chibese jabolire ne family njibwate shida yo konyora chibese ikiara bona uchumi ni abantu bakarukoma na nyumba abantu bagotigana bali abantu bangotigana ona abantu bana bakumbura na bwagya no motorume to igire 220 kogosia ko jorore tu bibiti bono ngakire tu tati bakogosia igana beko kwachire bana abantu patena ya bono dende ebese ne ndwanye kwandete akira bono totakaturana ebesa se enyomo abantu banyoma lakini bono eringana line nanto bisho barukubona ingiye ko gero musubati agoteba buna erebese yae ni yae nande lakini yo mugaka ni familia ona magote arende na amake ngiye ko gero ngakingirabe ekero mugina otebese ni yae bieka na nyora nando mugaka mbata kire bachamo bateba na yae mbibitio koli na nje 20 go seiga babe kamera ke bantu bandete na tura kwanira ntwaye kwanira kirande mbali kwese na tura ye kwanira ekero bono rende tokorna bagaka bachandikire egende kana toke kwanira tali mono graje birengere bya bange na bange bose lakini abogera change bijo abogera change babatlende nje mnamanyete abange nambe mbe roche ngabarabo ebarete tu namba tu bakarora ngakere barete tu baragerigwe erekera konyore besa yaye se tu mono muna abarimu yani swati nyororo mwalimu Sajenda somete kuna ise somme kuna baiboli bona kali kwegasi bona maita kutugia nafasi yeringa tali mogako murigeriti gas tali ya Roma somete no moiboli amasomete bone aki ai nebese ya akonyora bona kwama na konyoranga yabeira konsano musbati ko rukie bese ya bese ko je buatrana ne no mogaka Kenya ro koregas na kinani tuoma na kotaba tali bons abantu bande mbaro abasbati mbaro abaya bakubwatira namo no mugaka kurwebese yaye go yakanyora kura no kanyora kurwa kwama na konyoranga bakolire kendege ko bakonya iya igona abantu bakubwatira na bakubwatira na bere babwatira because kere bibiye ko tabanga ekere bakunyomana liri baicha bari ko babere bono ubona bakubegendekamo nuje abantu bone kere babegendekamo ngiji basi jo cyabagekanira ya se bantu babirigende kamo kibasyo jama ogaraki cyabagekana lakini bishop ekaro dokurigire ligose karo dokurigire na sokoro nabagaka bange bono barabuki basini kie family no mongino wakonyora ne ndi batakire bajibekamo bose kiara yabera bagaka bange babatena bono na ruara bado monginera kama dena etinga tugoleki nande o mongina chibezi mongina na tuara na alio musara kizata katura kwa na rende mwanje na ratwe ebinde binge Brighton wekabicha akere kulwe kanisa abantu bonse bakwende kanisa amo abantu bagosabanya samo abantu bakokole ebinto amo
asabantu banjaine ebintu bine bimbiri bibwati bokongo koleta jibesamo gukora amagenderamo kwagachamo busego kore biasara amo teriga sengo ngwa asabantu bakoleta bamenyetamo nande baigwana ine because bile gitabu gya sabuli 133 nga abantu bamenyetamo baigwana ine nyasa ujikiro gose ne gucha asabantu abo so ekeroro cy'abantu babugate umuntu abugate besa yaye usubona muno musibati atukerete besa na kwa ndo mubwika no musibati yoyomo akanga ko mwako echibesa umwana ajigokora amatemo n'echibesa cyatagere kiri buinye bono umugako yere amaene bibaru are gokora konyo hatarahakanu akaje so mungino yakarira akamatebe gakinyo ko bwata mungina nera akarira mundenga lakini nabwate mungino nabwate lakini mone batiembe mungino lia gachiaga kwa bona abanyabiyumbe bakobora ngojanga etubwate 20000 cyo mungino lia bona ntuchitu chirete bagotebi umugako linga 20000 chia enjikaro bona kare tanga goja koba na foto goja ne basheria na ringa sekiombe mwako uli gukumia mwako uli gukuminga bamindu erubu 20 ari kuruchiri buinye na kyokoranga abantu no mungino bwechiro tari gutaka change abangi nabo babanje dikibesa omweli buta take change ate dikibesa dia jira ko bujire kuno kubona liabo to ye kworokinga banje dikibesa abangi nabo dikibesa lakini bodo bishop ekaro kwana ngane chibese totebena amatukali amaega talibono inga kiena bagonyora rende ochimaega omugaka ngokorangi gasa kiribono mongina tabwate gazi lakini bono digital ya bei tuasukire ochibozio neta kirebe buna karende asibono buna bona abantu babazigazi bono digital yerembe mono kaitata bono digital yerembe mono bono tumaitenga bono igano na tuakwande ngende kiabasai abasai rero bari kirwe gazi bachakire konyo chibesa bakukonyo mukwabo bono bakora ngakuna aja yokonyomo because nabwate chibesa the same nabangi nabali bono bari digital banyorire chibesa nagote binga basomete kuna bayiboli babo usasomerete obokongo bona karikwe gazi agotebanga chibesa ne yae naenda abande nje namanyire ngano naba gakambali bagosomia bagosapote basibati umukuri college umukuri bakubwalimu lakini naende bade kujweka mangano musahara buseyo mangane chibesa kwanya musibati olia ebesa yae igakale kuyetumia sinjira chinde che mugakata kole diki atamayete lakini echo mugaka jiro jinkumenya karajire kumanya ngo korajire chibose nkwagaja chire bose cyagurire matatu bose cyagurire bolemo lakini echo mongena nechi nkonsana kuja kujimanyanga ngasikijikokora buya sana umuntu nanando mboli karonale be na postire ndenge torojo kwanda onde wina nire buya umongi nanande ko sabo mwake sadaka onde umbori bishop gona mumbori nalile abagina bate ne bese yabo ni yabo ne yomo gaka umongi no maete ere haki yae ko mwezaraga ezaraga na boko mwa Wanu maete kago sabi. Maete bona singe njote take tiri jinse jiri joko ende kanisa. Ika itukupa ngana mango muomane. Yoko mwane. Yoko mwae. Wako teka ki aisurutu. Because maete giving. Diango tebi Brighton. Giving is a blessing. Bona I just give. Era akagete maete mondo kolisi vitali kosi senegu. Oyo koruwa na ero okoraki. Bona ekera kusaba mwe. No ya eka abu ate chia. Abu ate chia. Era nyo kusaba. Ae mwe. Because naenda namba tuno mongino. Iko na saba kabade ya. Komo. Erno mo saba ko. Ara kwangare da ko. Bo no mbale barako ande mbale batako basbati baraba ya nabogo masaba ko. Ya, nabogo masaba. Mnaona kale tuno mongino ndira kama tangi. Ngwate 200 hapo na bako nganyo uchibwata. Bosenye twale kokorege ndo timbwati change. Diringo na kotabata no bwate 200 na ngoma tabinga na bako mbaro bakuru. Ya. Biasano manjibodi ngotori na Bishop Judge Sabo kegoro asikansa ya Anointed Faith Mission Church kutoka ya daraja mbili kutoka ali kabisa daraja mbili mujoma nene sana ndo mujomu ya ono lero daraja mbili ya onjo kire maete asenale bakoro nga soko mujinga etu atawete ngatiga to yonjole to yeroke soko mwerefu elieta soko mujinga mana ndo bakawa bajinga lyo ya vero soko mwerefu wana ndo yoka soko mwerefu wana bali mole soko mwerefu mwana ramwate baninga nje ngurwa soko mwerefu tali soko mujinga wana bakawa bajinga
mano majumuri genda utume keregeri kyao igoro ngakoroje na lingani to kwanda igoroje bese asenyoma ya harate liwe ali tindi anekera bagaka bagarikora mano abagaka no bagarikora na ya bono rende ya chiregete buno mongina bese ni ya ukunde kabisa konne musajere ni ye familia bagaka baterina ebirengeri gutwara bisho bigende kyatwarire abagaka batwarire ebirengeri ryo ebinge egende getangani musubate banda komanya ebesa gwikunyemanya ebesa tukoba nero mirere ebesa nabo ukuyetige ebesa nebesa ebesa kere yatukire kere gosoka igekobe blessings akena mokubwaterana ekobe blessings bono ebesa tebe ya keruruje na ninje na gotaba batinga keruruje musaja ngosturagare kuri gijibeza urucha chande inyoko bwate mokonye esinginje na kike gwika basacha bange ba abasibati babo batari kubakonya no nebirengererio batari kubakonya no n'ikibeza kwanyoro umuntu bwesungirie engori okuri ikosta bwati muntu okomokonya bona bo basibati mwende gwika mumanyenga uyu no mugako ya maene no mumaete nere ngo spend yali lakini nje onda tekupongeza abasibati mbale okonyora akongeti akabesa ka esingi njukuragiria bana abasaba basaja bari kiaresi umuntu akosoka gukora kende abanda bako enda bajukunywa bairana kwanyoro musibati nere kirigendo ogende kibarua uri gikibesa uyibone bese iri ya yero gaki ndotebe ngaki takonyara kuyitumia kujya somo gaka because yabese yakuyerigia agure ndagira umwako uriari agure ndagira abana bari abasibati mbali paka bakugura amabati bagacumuki proito ni utana kumanya bakwa gacumuki kabisa umwako uriya damayitikene so abantu mutari bonse bakora lakini bakembaro akoranga ni need sengenjo o enyombe ni nyagaja ninje koja komenya so kwanyoro utumire jibese iri bwakakire tumire bese abasibati mbara bakugura ngombe ndogure mburi ndoguru tugachingoko so baro abangaini bagore bintu bine lakini mbaro roro bwo bategemete tungamwaka taleteti bona ere no baganyete go mwaitana mwaramana uchagote uchagokuro kabona mbusa esengenjo ataruchebe na ndi ya kuruka embusa ere na bwate yaye aitura matebi ya embusa bona ndi ekorona topic yomete ni ya tebi anta banki ya tuartu mungso handaro ondikiralia ase Facebook yane onte ibuna musaja nabata kere akongonti pi mukungu akire ikyagera oisho komotikere bese nyamesanja kwire agiyogane eno muswati okwan andomera onte ine bako takokora pi tairira nyamesanjo nama yani muswati akotaka ukora jibase mugaka pi onyunta pi okora lakini rende no korabo manyare basaja bang no takoko korabo basaja nabajanja ya basaja nabajanja tukunyara gokorabo ngomo ngokore ayechi ure nenga ichigo jere tagena sema lakini jao nga ichigo nanjo ne ile swali ko mubori iyo ko bori ekere kwa mukoko tigo ayechi nga ichigo na bate na lende ta nyora option nando naronde ina chi egento musubati ata utakiriko mugorra inte kitanga mwejibeze mbako mbarana mpaka maragatano anejibeze soko mwana igona linyome yele bishop enyoma negande toida na abu soko kogoti ngakimo mayete no mugako yo ngakyo mumanyete so egento ngaki umanyete mugako yo na maene tariko genda bugeka mai tukumanya nankure kana mwamenyire miaka nabo kumanya ngo mwako nasoka uja butako enda umuntu nasoka uja butako enda mwana njuko mukogotelirende kumaete ngatari kuchiande amaene no muntu rumwegeno kwana muri kanisamo usaba muramo nabantu manyete kabisa miaka yenu asi yaikeire ukumanya ngabono ntuga kene nkeyo to ngitogoroka tuiganaine faithful nero bia sana gumanjumwe ndo tutumera uchumbe ya nyingi ototebe na buto mentambe tingo tinye ngori kenye na buto mentambe oribengere na bego somo aero Cynthia ano ale ime yomuroberi otebe atubate bia sana na inche pasta ni mbaro chekorwa bobasi risabiki rinene onyoni bia mana kabisa risabiki rinene ekarore ime yomuroberi ero ndis TV mose chukuru Girango show iko sawa kuwakilisha youth. What I believe is that ndoa si pesa. Mwisho pasta pesa ya mwanamke haina jua hata kupiwa upepo. Haina jua hata kupiwa upepo. Ndarende nyomotali pesa. Na nde pesa ndio maana pesa ya mwanamke haina jua hata kupiwa upepo.
Nani debo te ikora mugaso. Teri kwa Ateri wa kumbeo. Aburo inere ro kio moelio kabisa. Yendra utoma juju pejeno jizo mega iga ase mambi ya boni ase marogo ya boniga ne bana ndali muro rwenza kera kiribono no bosera aturi kabisa nara odena an bichot watching live from Nyamasibi nyari bali masaba no ale ime yomurobelio ase marogo ya aboniga ngira nena ndasi nini gando lembara byaba bale ime yomurobelio kawetera ali ase esimiane nindo chegaiga agonena tanga Eunice Yosebe akubona liboli eliga kineli kongu ina mokungu jibasine jane chaira odena yaya neli kongu tabure diga odena pesa ya bibi yangu ni yangu sangu ajai uza. That's why nampenda. Oyagoro kuno ndiegi Epson ndiegi era odena jibe asijamo kae ne chakaro tumia mono chia etanya gukuna. Buye sana. Jaris akiri ngi atari gukuna ndiko munyomete. Wikaji kune. Mugaka ukwana atari gukuna. Bona bandabuye mumenyete bona ba jieri bere. Kiro mandabate bintu biaye. Ya icho mugaka wikaji kunu. Buri obwate icho mugaka wikaji kunu. Buye sana. Producer ningwete note to nkwanira kera kinitindi go koigwa timetina chando kiororo lakini nabo timeti chando kioro kia tingo igweti lakini nabo nyuwete no tete konkwandira nara odena Charles Rango gato na no ari me yumore wa tesho ingia sana odena ina idea ingia ki no ari me senior diga odena mosaja nero motubwenga so must agaramike saidi hiyo no te odena mosaja no motubwenga tigacha agaramike kabisa nabako garamika rende lakini umenyenga bandaba ebarege ndekemo sasa wako wawili wao ni mugako kugaramika bakumukunde yagaramike kwa sababu hawako wawili wako kitu kimoja nyomo sasa kugaramika no mukunde wewe kagaramika nara odena sibo sifa odena kwanza nani ikawa mwingine so aliyehoa pesa sake ni sao na aliyeletwa sake ni sake mtu awajibiki. Ya hiyo iko ndo Tanzania saka ni saka tapeleka wapi ekerejire chia biswali ndiringa ki na yagoira ngayure ndo koira because mwanyo ngayo ngaiba koira lakini ngo jawari ngayori da bana amana kwanda bakale mwana university ere chibes nyinge sana tiga mwana university umwana kuru bibi ngabakoroga BB1 ebesa umwana acha some ni garama mutabwatira ndiyoroje motobi abana bake university Mogonya. Nya batabanga ya bibi ni ya bibi. Bibi ni yake uyo leto yonde nero kugaramika na bateba. Ayo bona atatote na rende na abasaja na banda banywa na kuna libara ngoto Tanzania lake. Na odena noro mwe adena sangu ni sangu na sako ni setu. That's the rule of the game. Tafuta unipe sangu ni zangu. Adena sangu ni sangu, sako ni setu. That's the rule of the game. Tafuta wapi? Rule of the game wapi? Umeitoa wapi? Haiko kwa Biblia. Haiko kwa katiba ya Kenya. Sasa kitoko molinga ki. Hiyo ni rule gani hiyo ilitoka wapi? Tafuta unipe nisipigie plan. We are a good branders, remember. Out there na amaene abaswati ebare good branders ngoro beri bare buya. Mbaro na gote biko bitangane mbaro jiprana chingia. Mbaro mosacha kara na Nairobi akomotiganga okore bintu otomerwe bese ri okora na ndo soburukanie ya sokora se biasara enjera mne mbaro tali nduri gukwana ngambons pi bakari kwegimeria mbaro bago chandika sana kurwe bese yabo abande mbaro mete bago so mpaka basacha bako baire college kabisa yo ya sawa yangu ni yangu na yako ni yetu yako kuna meri mora tena yangu ni yangu na yako ni yetu ine sheria hiyo kuna kujerigitole sheria dada kaya sheria kama sonarikie kale kutoka usemu abo gongo ndiko sonari to jerigie kendo tutumira ujumbe yao bano mwanjumurire ntorasenza meri mitandao DCTV News Digital ine sema ya Facebook boga sema ya YouTube ni gotore DCTV News kwa chinga kina voto tweet @DCTV News wewe na wako enda se FB fan page book ya Facebook walio nyorena Brighton Makoli na ombegete na ombore tiribori elio abu asenjera ya bena semarwa ya boniga nara gogora milen kurwa birongo shoiko bay erebuya
inkwaniri pastor abwe pastor wakwaniwe Biamana. naro tena hello pastor, mimi naitwa Mora kutoka Nyabikom, show iko poa, bibi na bwana wasaidiane. Wasaidiane. Konyane. Naro tena 1% Thomas Bundi kurwa machoge kirongorori bishop nere buya mokane wiakanira Chiombe asamari. Bakanira abange. Nere buya samari. Bakanira. Abakungu baria bangaini atagete kwako. Bakanire. Agira toyo. Bakanire njana gote. Bakanire baro bagwakana ande baro bateri gwakana. Aira ria wewe wa shukrani. Ko baja ko maete. Na be ko nyale kana ngomonto yo ase kwa nyomete kuchia bese ayo bote bitoki bya nebike bono kwa nyole byo mongine birego byegoro bona bako na bako cha mate binga ki totereria bono lakini numo gako guchorole kana te mongino korole lakini mbamanya ya bali kumanya lakini bamanya iko bago chaire maswatire ne bali kwango kwana bago kwa lakini adama ko cha bishop bago cha ne lio modo ne lioji no ma etekere binto mogokora mogokora mune family kitalia ndama no go cha ebe sa kwale koligia sachindo muswati na roko na okonyo na roko kugasanga ki ntagetenga kanero bosoi kase ke tote banga ki na arigiria kamori na erigiaka na ria masikane go jokoba ko bogochi lakini abake sana mbato mejimeze je bantu bakanire ababa tena sako ni sako ni sangu bakanire abuna babona abakare na twate babona bakongu bakanire abane bara bagwakana akiteria sheria mukungu gwe akanira Chiombe sheria nene ne yo musacha akane Chiombe nande tukwanire gente kitumete use utoja gwe kwanira ama etabonega tumete use kwarule ama etabanta bange mbararu Chiombe eto itura kwanire ndege eto itura ubu wakana Chiombe ubu wakana Chiombe yo kwana ne wiki bas wakejora emo eto kwana dende igira gro burire bonde montago sira nalia eto to kwana ne wiki eto goro wanzu eto kwana ne wiki ndena nero ya wakane ngombe mboli ngondi ubu ba mangana mange toza kumenyana abantu babande ne deni kaito ore weekend ne deni yana ne lazima wakane Chiombe ne weekend torone Pito Mali na Rose Ombadi kurwa Suguta Nyamaje Red Work as team ndio niko ndani ya show keep it up Ndisi TV adana tiko mukungu na musaja bagwakasa team basangeria bese yabo abona abanda bangaine abona mbete babo ya abantu kwikaba beti nara adana enda otara some ebire batango mukungu nga krobrocho monto musacha agenderete na bwato monto kuruma yo kumusuguma behind a successful man isaguma mukungu na alma ndugu etinga kwikaba bwatran ngo musacha tayo kore gento nyata bwati omonto kumusuguma yono ni nyumba ya gajire biyana konyomete mukungu inale kidole ya sana Elda John Moseti kurwa bongonta nyali bali masaba na bali no murugyo ya Dina Sarange na abana babo Dibora na Emmanuel Wisoga. A good program indeed, keep it up. Then Inchon Moseti John Moseti Elda Hilda John Moseti bali no mongnoye Diana John Elda mbiamono biasana kurunyali bali masaba mbiamono kabisa mwe to kere jinga kicha dikira SMS na sito iso ya mbiamono ande muri babere muri ne family one ndege to jibono ande kuchikange kwara to tebi no ni mwara to tebi nga ya ndu ngokora to rega mwara to mo nango bekara ali ya oni jingeni osene ya adena lero nto ne jingeni jaza rikechiro Samuel Onyangore niko ndani na ya Ndisi TV kutoka Ramasha ngibono bali bakara sumu bagarugoro sagero Joseph Koru Irungu PH maisha ni kusaidiana adana go ikatubwaterane kabisa biamono Ero Ndisi TV amdama from Kisii town. Today's topic is very interesting. Pesa ni forum kwa ndoa. Supporting each other in a family makes a step. Sending love to my husband Yobesho Beshai. Hope is following live. No Yobesho Beshai. Isa bigirito kabisa dama from Kisii town. Adana topic ya leo ngia kabisa. Adana pesa ni forum kwa ndoa. Eliogi say Eliogi jua sana Eliogi. Supporting each other ni in a family makes a step. Yani ogosirana as a family mnachukua. Abantu bagusukana ne bakogenda bwangu. Ya. Abantu bakogenda bwangu. Asokonyora abantu bakwamete na sokonyora muswati muno iyo abwate besa tetia Jerusi.
na abantu abungwira barenga kisana kuja kubirira ubugima bwabo busa kuja gukora ibintu biri bwenda gukorwa lakini kora ore micho konya ibintu bigokorwa na kwanyora nk'abantu aba tari muntu amogokora konya abantu abe bubwaterene iyo tutebena no bishop na tutebena umungi na tebene bese ni yane ni mwaka utumine dino uburwe na bochenke iyo yo bado mungi na tawo konya iyo na mine dino bona mwaka liye yao bona ligibweru alili ukwapi kai isa kwa beka hiyo kwa buya sana na napokea salamu. Mimi ni McDonald Kemasigi kutoka Getare. Pesa yangu inatumika kwa familia na mpendo wangu pia ananipiga cheki. Asante sana. Ya mona. Ni McDonald Kemasigi kutoka Getare au tena pesa yae ngokonyere familia lakini mpendo wake anampiga cheki. Basi wanasonga mbele akomaterena kumbogara abantu ba chenukire sana kwa mirega iga ngaranga ngo 20 au ya ndarija toko nyama ndoko chenjani bali GTM ndawa kwa ATM kwa ruchi no rusi na ande monzari kwa ndalia tena mwache mima na Rusia mede bari bakana batena nyimwache mima na ndatena tumuira niri mambi kumbe ni ya Rusi nara tena Samuel Nyamali onalepo nyanga Nyamali Samuel from Nyamataro Kisi atubwati kabisa karwali na Fred Nyandika musio mama Max no bali me yumuroberio ekiongo Sevani Onseri koru Liana Bonchali that's a belief Odena ine believe ekero monta mukunga odena jibasene chai ine believe ama ine teyo ndekin keyo ndubona nduko lakini bakero sitie ndekin ndubona nduko ke achingu tete ko kebuna tete ko kebuna ase ubuserobo tete ko bunegende kuna ndo ndebwenso ko chikogenda kunywa mubono ukomanya ngabesa busene college ole mate barabona baratagata bare college busino musubati mate ngango je kulikwa ngajere mama mate bako banga ngajere mama somia bana baminto na bande okay okosomita libobe lakini ko gosomia na ndi kwalige naga eseme ngaki umugako ngakiali bona kero gwere bese onsi juso okosomita libobe lakini nabo ko balance kwa balance eseme kwa balance neseme nobo mabwagendera Bishop ono era abona rende tote abana steo kiaru setiwenteke lakini gebena rende na aya sebu ko karote no mosaja ni gagosaja mukungo kunga ntote abene ndeke no kiaru de ba interpreted bo e kiarende ebese ne bakare bade de bakunge ase Biblia kilo mondona eto ke surokiae kero mongena eto ke surokio konyora abana na inda sobororo abana baria igakoe guno mugakoe umugaka mana ko susuro yogo kolegas aitere bigeri ine no mochaka no ria Adamu bachakirite ono to kwandenga paka bona Adamu no ale na Hawa no ale ali na erete bona tuli generation ye ngao no mai generation ya kalenga tole bona bona tuli generation ya Adamu no ene na jite mai tembo sabare paro se ruji anga bakabeka bona ojaka kwende bintu biria nga mosaja na tebe tugunga aitere bigari orete ita gukora gazi bona Video tuzamie SMS video sotonande Eron TV mimi ni Makobio Junior kuralia teli mugumo karogo nonde imeyo muroberu na botambe gakitiga tiga tokonyane tena tusaidiane no mukungu no mosaja saidiana kwa nyumba bia sana ni nara tena if the husband keeps his M-Pesa number and ATM number secretly he has no right to get her wife's money nyavite nyamira no mosaja kakaragobise ATM kakore M-Pesa number tabwa ali mitari kwa kata mudari kwa mokae tiga akore bana ya tata kabase wantu go banda bomba igwane bana kerere kabreyo ebintu biro mai to konyoro tali kobwatia nebinde biro kobwatia ebinde biro konyoro tali na acha nebinde biro konyoro na acha so okaro konyoro ebintu binebi abuna abantu bono babwate division abantu bono batali kogendamo yeah Ndis TV ya rukira kinanyeratire Ndis TV abali ya Johnny ni mimi Charles Ndiwa Waramasha Mansai mmoja niko ndani bibi na bwana ni kusaidiana bia sana naitwe Alice naitwa Alice Nyaboke kura Nyamataro lazima tusaidiane bakonyane kabisa hero ni omali amenya na Rusi bosiboli kurwa suguta nyamaje
pesa ni sabuni ya roho kwa familia. Tena ni arama ene pesa ni sabuni. Kwa kanisa yako kuna wife hapo ame tungeralika ya charalire ngorigere ritore ngonyerigere ritore torarenga ki neranyerika mbiyemo na sabarmanda tutumaje SMS chino asema rogoba ya aboniga etokwa nana aba ebese aseka asenywa ngakijire egento gotebana rende na mungina egento kirba gotene pesi mungina ni mungina kungete ni mwaka ni family gotata tura rusio abantu barusi biregere bisho mungina karanya olire besa kanyo lo musara onyoma ete mwaka etari gokora gasi njenale gukwana iga no rogo kore gasi kwara muchutia muchutia eno engento gekega de mwaka rero nanyora kende na egentekyo na sogera ujabu no ro mwaka gokora kende muchutia nayo mwaka gokonyora na mwachuta nigo ubugima ugendera busibona because turi kumanya kero mungina nyorete munte yo kumanya kero mwaka anyorete wana bantu bamenyete onde yaguze kumanya kero nyama yaje yo kora juta ni nyama gatino emozo ay juta ni gatigate ko te ko anda baka yache kumanya kana kama kwa nyori rebes lakini bishop anene ndio konyora ni family montata maiti na umugaka chibese ngakori umongera chibese akori nile bya abons baikaranza semesa batebe na chibese tuko na bajingania boko umbororo ne family yeah bako ngomboyo because bese yum otherwise ngako konya itawasaidia tasaidia familia yenu tasaidia watoto wenu haina shida garamo koiwana asenze me ya machukumu aro bishop tubwate ndagera nyomba tubwate bina bantu bamete chirentos inyomba neroro ebintu binde mbiro bills njiroro gosomi umwana ni ndagera omusajja natakiroti kiro ebyonzi kusinga kibantu batakire bono chibese ngonyora bale dende karo bato baigwana ine nchibe abantu bakobagana amachukumu ya abantu bakana babe kana sabali 15 na barata ke bali 15 na barata ke bakwane maito kuri kanse tali rase mo kwana ngaki aye somio yo ndite kanso mio na yo wakane nyomba nje ngogole ndagera abantu rabako bamenyete igo lakini amwe mokonya ne sifte ndori tatalanyora byaye maeta kera mweiguana na mweiguana wana ene magara ete mweiguana kiro monta agari semu ya kena ene mama etenga ki okay kera nyorwe ndiro litimate besoro amukala ko beza lakini nde jukumu ya ngaki ayen shopping njede nyomba no mwana oli njedeke bose nje na abana ngosomye ayetenere nyomba tenere nyomba mune ndagera so abantu koiguana na bale na ndi bakole binte binene ndiko ndutari kumanya ngikegendrete so mbuya abantu babwaterane munatua kwanirego bagende mutu. Hi ndi Steven Veit kutoka Sunekana wapata nikiwa na mpenzi wangu Brian. You are doing a good work, salimia pastor. Asante mano fake kero bate no mpenzi ya Brian kwa nene dikato advice na rende na baro wese babeka mubeka mona Veit wana besa kara nyora na Brian beka bia sana go bono jamsingi genna abantu bai okuigwana tibese na bajira abo abantu baiwana na endo maete shokora ba moyo so maete besa ne mochaka no wamabe besa ngoletera makweli besa ngoletera matemo lakini oro ino ngonyora ngebe seria kere gutumeka buya kera abantu baigwana ine buya besa ne lieko benganzo asa na ruma tabantu bwate besa ki morembo takoliti eroro na ozexana na ina bongonya some ya nerorika adena muatano kiri omondo iga ambako uruzi Ndis TV lakini nimeirudisha back. Ndis TV ndio mambo yote. Thanks for the program. Musinitache yeta diniko kwa na kinze lakini tuatano lakini lende muabere yeta diniko kwa na dingo jinze na karati kwa ni lakini na Rusia umuira ngora tata beke bwatere lende mogenda ngora kana na bago cha kolengera linki twala gukwana abagera mugimo gukwana aliyetari yao na aligajire tigarira abaigo Bito Mali na Rose Ombati korwa sugutanya maje let us work as a team niko ndani ya show keep it up Ndis TV athena tikatoka ndego kabisa asimarogoba ya aboni numurobelio mya sana bosere tokuruza jinga chite kyagera tware yebese bago thena nero litina lya mabe ya besa ne litina lya mabe ne bese ta motarigere tibuya nero yagerira bajinyoma chichi bosero bonge bwabutokire
ebese agerire bantu barakora kende na bakonyora omonto arigetukane tarakora kende goseta bugati monto kuruma ego kumosuguma kwanyora ndo ni buri mupike ndonge yakorire kwanyora abantu nyorire besa njete kuri maite ndo bate ndokoroka nga ulafi ukuri bobe omonto na konyaji besa uri bobe no na baswatira ero nkuri bari bobe no maite na baswati kwanda bale banywa bakabaragera kwa ndo nywa maruna ndo koraki uragera nere besa yakuyetumia muno bazanya akoyetumia so nkolega linjege umusingi omanene bwa manganaya ekera abantu bakwende kanisamo abantu bagosabamo abantu abuno bakobeke birengeri yamo bate baninga ngokora toleke musaja kera nyorire besa wikali poti umungu ya matenga ki nimbwate besa gaiga nintaite gokorege ndomuneke n'umungu no gosaba tenga ki iyo ni sawa endelea mbere ubuno bubugima Nyakundi Gakagu from Tingamo Mecheo Nyamira County niko ndani ya show Mbiamono Alifaro Omgundi watching live from Nyakongo Primary Omgundi Alifa good topic siku hizi ni kusaidiana tu Yobesho beshae runyura lingwa bore tigose no lime yumoroberio damana kobori bona Mbiamono asokwera nina no lime yumoroberio yobesho beshae korunyangoso ndoje bwire buya bitore komo buna botambe mbaka omwelio ORP na my beloved wife dama bochere na my beloved son Difa Ongeri yobesho beshae nere no alime yumoroberio nindoje birobeto bya minyokire ndotiga jide kanga akire masalo kingi batari gotera ngaringa ne lingo koratore nuko no ta no lime lakini ngomba maite abange bade mama tabata tevinga ki haya ndoriko korantu je lakini bale bade akusaidiana iko kusaidiana bishop nindo jina birobeto bya minyokire ndotiga jide kaisa totokoro moroberio yo korengana ne jinsa cyane gaige kyagara producer yane timo iwetinga okwana bona tumire kwene kibana gukura toro moroberio Indus TV ni Veremon and the family kutoka Mairi Mbiri. Say hi to Bishop. We are watching you kibindi iko sawa. Thank you Veremon. Indus TV, I'm Nora from Nyambera. Kwangu mimi natamani sana nifanye kazi inisaidie bwanangu kidogo, lakini yeye hataki nifanye kazi ya nyumba. Nikichoka nilale, lakini eti nifanye kazi hataki. Era na tata keti muga tata keti mungino yakore kasi. Aba kambale bata. Ala yedene muga be nyomba liyo mungina. Aba nyomba abu mune nkare yakabere bo. Lakini wana gati kumuswati yakore kasi. Ndo gutageto muswati atu ara mangana mange na kero mutigete isiko. Isiko ebwata mangana mange. Mutiga yaga na sibino ne chiange echo. Na ndi tokure na muswati. Ngekero ko mutayaji ko kore kasi ko chiara ko kore keneke na aberanka. Siri na bago gosinya. Ai mo freedom yae mo gure biasara yakore kasi ria tata ko kora na ririnde moko nyore kubwatira namo muna tware goteba esate goja nyogo kumukanta akora ande bano nyata okora oikere nikirege Bishop tukorera pastor tole tukorera asimaro baya bonekere bibitu biarire bakaro basembu abo mweri aseda ke ya mwana bolinga amangana twale ukwana na mangana yenge njobano lakini atageto amasabo atageto kwerwa atageto shauri atagete kogenda muna bone family njire mu bwenda ko ande kanisa murandia obakorera counseling obasabera ndeli mwaroranga family eno mwachire buya mwakore bintu bino buya because bono muntu naro kumuguri no ne ron yo muswati ori jiba sechiria muswati utigana stress bosomo gaka bugo bintu bine bingo kolekana bire nabi yagere yo bosera bwakore bosomo sajo sabu muswati jibeza oria chano muswati ori muswati bono gucha weko chaka okundeka bono tabati nkuru bese ane because na koete tungira nerite kwajiriete bobe bine bintu bikogera obosera bogosareka biasante tukorera bwisali yebiro bieto byarire twajagete no gusaba gusaba gamete kurwali bago tobekere ndigi ono na kitutaga no sa mono lakini tusabe tukore tusabe bana atano mano makoma chano mbiyamano asengenjo yo moroberio yo nande mbiyamana asibali bonzi bali gereti nande togusaba nyasaye nga amangana yakuna banta bange na endo marembo nyale koba n'abantu bakoramo babugatira namo ukuno kuko gani weito no kuno kuko agachobosera bwenka indeli nyasaye ebakonese kubikoerandire mbiyamana asengenjo ye studie na bali bonzi barengamo na into asokoronge yimitandao nyasaye twabasabere no directors cyo moroberio studie ya ito ya Indus TV twasabere Indus TV kusiyengi mana lacha ni miaka uchigoja na bera agenda satambe aseritari Yesu Kristo mutolito amen mwanjumori tonyorane weekend litukubuna eliarero ichuma goja kisebere chamaro bachi SMS yeno ga kineji nyinge tingo chisoma lakini abakere mbiyemono asoko bamo na interpreter na Bishop Ero ni omali amenya mbiyemono ekro kwalingime yumurubiri tiatumira ne weekend
Bye bye. Bunabotamberiane Brighton Makori. Bishop Charles Masomi Saboke. Bye. The Bishop Makori. Yes, sir. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi.